Pamiarsa mangda nenten ngirangin wilangan produksi sane dahat ageng, Presiden Joko Widodo utawi Bapak Jokowi ngaptiang jajaran sida nambakin gagal panen padi ring sawatara wewidangan ring Indonesia rumasuk ring Demak Jawa Tengah. Presiden risampun ngeresmiang pabrik amonium nitrat ring Bontang, Kalimantan Timur, sane kaketus saking kantor berita antara Mausang, sane pinih utama inggih punika, sampunang kantos gagal panen sane side ngirangin wilangan produksi untuk kuentenan sane dahat akeh nyabran warsan nyane. Asa punika sane kawedar oleh Presiden Joko Widodo. Kepala Negara Mausang gagal panen pastike kepanggih ring sawetara widangan ring Indonesia nyabran warse sangkaning makudang-kudang pidabdab. Sekadi gatre sedurungyane wenten tanggul sane jebol ring Demak sane ngawinang blabar sane ngawenang penyiuan hektar lahan persawahan. Anutin data saking posko terpadu penanganan darurat bencana banjir Demak, belabar inucap sampun ibenin langkungan 3 hektar lahan persawahan, sane ngawinang penyiuan tetanduran gagal panen. KMB Bali Pos nguningayang.